نبغى نعيش دي تلويث نشبو الجناس مرة ثمورتنا غتشبو تسليث التفرير يار ثمورة يغال وين منا تسرقيث ترم فلاس تيبورا يغال وين منا تسرقيث ترم فلاس تيبورا رانا غنشبا ولي سنقا رانا غنهرن وسن سعوجن دي ثموغلي سوعكو زارا ثرزن يفكا يغدر بن ولي يفنا غيدر غالن يفكا يغدر بن ولي يفنا غيدر غالن سوثا زارد يمغي أثرواغي مزيغن ما ترجم لهوا دغلي وتساخويين يقورن سوثا زارد يمغي أثرواغي مزيغن ما ترجم لهوا دغلي وتساخويين يقورن الساعة يدودة زايرية وذاكي تحكمن يقول حكمنونا ذي غلي حاشا ترولي وندي قيمن حاشا ترولي وندي قيمن هيا ثمثن ضربي غدي يخلقا غد سكواشال ذاك لا غدي يساولن إلا قصدنا الروال ضربي ذا غدي يخلقا غد سكواشال ذاك لا غدي يساولن إلا قصدنا الروال ذي المكتوب غي الشركن ما ذي الفراق ذي المحال هذي الزيقن ولاون انغي السرقا وحمال هذا دون ويلتي سلوغان أكنا ذي الزيقن ومان أكنا ذي الزيقن ومان اقلا نحضر ذاك الامباساد للجزائر نجمع دار كل شيء القبيله كان لا ياكل ذاك اللي مونريال شاك ديمونش تجمع دار ذاكيني ريم كل كان انا راك الله مان يروح للسيستم كورompu كاينين السيستم مافيو كاينين نحوايج هذه ديجاجي سي مورث اون فو ان شونجمون يثمورثنا فيف لالجيري فيف لالجيري Azul, Sanir Ikaïd Salah qui a failli, que le failli ne peut pas gérer la faillite. Tanmir. Azul Flaoun, le message est très clair. On ne peut pas gérer l'Algérie, le failli avec le failli. Merci Tanmir. Ouais, Azul Flaoun, avant de commencer, c'est vrai que le pouvoir naturel qui existe, ça fait un bon moment qu'il y a une doctrine. Alors, on veut un changement radical de tout un système. Ça fait longtemps qu'on bat pour ça. Il faut qu'on continue. Chaque dimanche, on vient ici pour revendiquer que les changements qui sont chaque jour, il y a un changement réel. Chaque fois, activer les articles et tout ça. Mais non, on veut un changement qui soit un changement radical d'un système. On ne veut pas de lui. Il faut qu'il dégage. Un point, c'est tout. Il faut d'autres têtes. Ils peuvent des perspectives d'avenir pour nous les jeunes. Parce qu'en quelque sorte, la présence de c'est dû à eux. C'est eux qui nous ont poussés à quitter notre pays parce qu'il n'y a pas de perspective. Alors, ce qu'on demande maintenant, on demande un changement réel, un changement d'un système, un changement qui soit un état de droit. Tous les principes de la justice doivent exister, c'est ça qu'on cherche nous actuellement. Habitué في l'article 102 c'est-à-dire juste voilà mettre de côté le ouais. Juste déparer ouais, l'article 102 il est suffisant, mais normalement il sera activé en 2008, tu vois. Maintenant c'est trop tard. Si par exemple on fait l'article 102 maintenant, et c'est pour sauver un système réellement. Par exemple, Gaïd Salah maintenant qui est en train de dire que il faut faire. Mais non, monsieur Gaïd Salah, c'est bon, ça devrait le prononcer il y a longtemps, ça. Mais maintenant, le système. Maintenant, je propose des solutions, mais réellement, c'est pas ces solutions là. Il faut un changement réel. Il faut. Ouais, c'est ça exactement. Et sauver le système, pas l'Algérie, mais sauver le système actuel. Alors que nous, réellement, on refuse ça.
يعطيك Voilà. الصحة. ميرسي بوكو. صحتك. صحتك. تنمرت نون وقي قرغس ثغرين للجزائر ثغرين للجزائر تساو فرنسي دمن تساو فرنسي دمن قولي غد ذكر ثاغونيس عطاني الشمية غسان عطاني الشمية غسان فودي ديقوران سممت هذي فيه ويروح ذك قوامان ديال البحارة الماس نغلمت هذي فيه ويروح ذك قوامان ديال البحارة الماس نغلمت اللي غام ثفتيلت يضوان تفريقتو فلاس سيدت كتدوين وري منان ديال القاعة وثي تصاح ثقونيت كتدوين وري منان ديال القاعة وثي تصاح ثقونيت قولي غد ما تسورا قولي غد ذكر الزمان قولي غد ذكر الزمان تاكسي وتي وتشبح تسمس خمس تاكسي وتي وتشبح تسمس خمس لا معنى نك فكيغ العهدي ومذان في الليت ودرتيس السبليت فكيغ العهدي ومذان في الليت ودرتيس السبليت اشالي وتجغي مولان اشالي وتجغي مولان ودي قولت تغمم ثيدت مولانيس دي مازيغن دي زماون البطل غشنت ديال زماون البطل غشنت تنمرت نون صباح ان شاء الله بارك الله فيك.